Info Podcast. Pozdrav svima, vi slušate novi Info Podcast. Danas ćemo govoriti o aktualnoj temi pada vlade u Francuskoj. Dakle, izglasano je nepoverenje vladi premijera Michela Barniera, koja je nepunih 90 dana vodila Francusku. Dakle, ovo je vlada koja je imala najkraći mandat u istoriji zapravo Francuske republike, evo Pete republike, dakle od 58. godine. Francuska jeste poznata po tome što se vlade često menjaju, to je nekako i stereotip već postao, ali u ovoliko kratko zaista i za Francuze je neočekivano. Pa šta se tu zapravo desilo? Dakle, vlada je uopšte i formirana jednom manjinskom podrškom od strane desnice, dakle kako bi se najbrojniji poslanički klub, ajde pod znacima navoda, odnosno poslanička grupacija u francuskom parlamentu isključila iz odlučivanja, a to je levica, dakle Novi popularni front, dakle kako bi predsjednik Macron mogao da opet negde svojim izborom formira vladu. Izabrana je dakle neka koalicija centar-desno na čelu sa Michelom Barnierom, koji je iz republikanaca, dakle te golističke, odnosno te golističke struje i partije, a s obzirom da ova, da kažemo, centralna ili centar-desno struja u francuskom parlamentu nema apsolutnu većinu, oni su bili zavisni praktično od glasova desnice, dakle pre svega tu desnicu predstavlja nacionalno okupljanje Marine Le Pen, koje je dakle donelo tu ključnu odluku da se nakon 90 dana ove vlade zapravo izglasa nepoverenje. Dakle, u ovom slučaju i levica i desnica, dakle ti krajevi spektra francuske politike, dakle i nacionalno okupljanje i Novi popularni front su izglasali nepoverenje. To je 331 član parlamenta, dakle poslanik u parlamentu od ukupno 557, dakle sigurna većina. U ovom slučaju zašto se ovo dogodilo? Dakle, direktan povod je možda malo manje važan, ali u svakom slučaju politički dosta značajan. Ipak, taj povod jeste izglasavanje novih budžetskih mera, novih poreskih mera, dakle s obzirom na recesiju koja je trenutno prisutna u Evropi, teško ekonomsko stanje, kako bi se osiguralo isplaćivanje plata i penzija i naravno ekonomski rast koji je Francuskoj neophodan. Vlada je predložila mere dakle poreskih povećanja i sasecanja nekih najvažnijih socijalnih usluga i socijalnih davanja. Samim tim ova mera je vrlo nepopularna i mislim da otporom koji su pokazali prema ovoj meri sa levice i sa desnice, dakle i jedni i drugi skupljaju jednu podršku u javnosti, to je jedna svakako i populistička mera. Sa druge strane, vrlo je značajan kontekst u kome se ovo dešava i zbog čega i levica i desnica, zapravo sada već i najveći deo francuskog parlamenta, pa i veliki deo francuske javnosti, žele ne samo da ova vlada padne, već žele da dođe do nekog konačnog razrešenja u vidu novih predsjedničkih izbora, prevremenih predsjedničkih izbora, odnosno ostavke predsjednika Macrona. Kako to zapravo može da se dogodi? Pa objasnit ćemo jednostavno. Marine Le Pen je to i sama rekla, dakle ona nije pozvala direktno na ostavku predsjednika, ali jeste rekla da vrlo decidno da francuski ustav prepoznaje samo 3 moguća razrešenja ovakve ustavne krize, dakle krize vlade, a to je da se vlada rekonstruiše i da se onda ponovo izglasa poverenje. To je naravno pokušano, nisu uspjeli. Takođe rasformiranje vlade, dakle to je ovo što se sada desilo, i onda bi se morala izglasati nova vlada. To nam sada predstoji, ali s obzirom da obe ove opcije neće uspeti ako
ako dakle ne bude obezbeđena sigurna većina u Skupštini, a to do sada svakako se ne čini verovatnim. Dakle, predsjedniku Macronu ostaje opcija ili saradnje sa ekstremnom desnicom ili sa levicom. Jedna i druga su vrlo nepopularne opcije kod njega, tako da nekako je sve bliže i bliže ovoj trećoj varijanti koju Ustav nudi, a to je ostavka samog predsjednika i dakle novi predsjednički izbori. Ovo bi zaista bio jedan onako tektonski poremećaj na francuskoj političkoj sceni. Emmanuel Macron sam je bio vrlo decidan i rekao da je vrlo ponosan na to što je 2 puta izabran od strane francuske javnosti i da nikako sve do posljednjeg sekunda, kako on kaže, će vršiti svoju službu predsjednika, tako da on ne razmišlja o ostavci definitivno, ali apsolutno i igrači sa levice, igrači sa desnice, a pogotovo Marine Le Pen razmišljaju o novim predsjedničkim izborima, s obzirom da Marine Le Pen ovo vidi kao verovatno životnu šansu da preuzme vođenje Francuske, dakle sa predsjedničke pozicije u Jelisejskoj palati. Ovo je zapravo idealan politički trenutak za nju i zato je nacionalno okupljanje i donelo odluku da podrži pad ove vlade. To bi bilo sve za danas. Hvala na slušanju i do narednog info podcasta. Doviđenja. Info podcast.